youth congress president ama oina aigi party gi leader sing unavagi aingonda right to fangaktragadi ai disappointed oiba youth congress leader amani haina haibda thoina kaidabra haina khali ramdi manipur gi congress party gi youth ki president ama oiraga aigi leader sing unavagi hak aigi leader sing unavagi right to aingonda fangaktragadi plus leader sing duna piraktragadi mado ai disappointed oiba youth congress president na haiba yayaba karigino di thatra nga chatharakpa manipur da hojik leidiba issue yamna tamthiraba issue manipur gi chawkhat thorangda adukki matik tindharaba naha singi punchi manga ba hiram khuding makta sotharaba inflation gi nahanda su phongre duni 10% ga yauba adudagi akhoi gi budget tam manipur gi matang da hapirakta gi mayam da adugi khoisauna ba nungaitaba nungnangba mayam am yauri se sidadi dum manipur gi chief minister amu oina ai disappointed oiba chief minister ne haibda thoina kaidabra haina khali masidi aduga thatraunga sida prime minister unava gi unaraga manipur gi matang da wahi thamangam daba prime minister unava gi appointment hanjan lawbada unava ngam daba haibse masi adum disappointed oiba leader ni masana haijari du dum thoina kaide na khali maramdi yengo june gi tang 13 2023 june gi tang 13 ta honorable CLP leader Sri Okram Ibobi gi liching makhada Congress party gi MLA sing akhoi gi leiri ba MLA manga Sri 𝗣𝗢𝗣𝗣𝗟 party president Sri 𝗣𝗢𝗣𝗣𝗟 adudagi Sri Okram 𝗠𝗔𝗡𝗜𝗣𝗣𝗟 adudagi Sri Lokeshwar Moy yauna Delhi da prime minister unanab gi da makta 15 days came tawraga leiyeba adu bahari ba 15 days came tawraga leivasida prime minister na unavagi ayava pirakhide unavagi mahutta prime minister se foreign visit USA amasung Egypt 25 to 25 June ji da chathokhreba laiba kangu manipur gi serious oiba issue je puraga laiba representative sing je unavi da na chatkreba aduju consecutively 3 times chief minister oirama ama masa yauriba adu masagi subidagi damak chatpasu nataba manipur state ki damak chatlibane aba asida so dum manipur gi chief minister so dum disappointed oiba haise masida so dum sigi hauba journey amane ba ada ngarang je manipur gi chief minister na pangibada haibadare moroi wofam moina pangibada 2008 ta ekoi gi kukila lobasinga suspension of operation ama ekoi tawnagi baje masigi agreement sidagi hojik leidiba crisis se horokpani haibagi wofam amasu mana indirectly hintogi masigi matang dadi 2000 hanjin hanajo BJP gi makai dagi adugi even manipur chief minister gi makai dagi hanjin haigi balere 2008 ekoi gi congress party na maroi na congress government leading matam da suspension of operation se kokila hobasinga tongnaru baje mase it was a blunder haibase kari happening honorable chief minister masamak matam dugi sarkar da maru oiba position da leibani hena ma masa su dum ningjangam gani hena khali adu ragadi blame game se dum isa yaw bom pham du dum blame tawbai wani hoi mafam do hongbai wani misak tumakti hong deba tawribse aduga suspension of operation sign tawnabsida madugi ground rules aina rules mayam ama leidi ba adudi honorable chief minister ni hena bab tabiram gani hena khale adu sing do phajana nainaba matamda dum kamai tawraga tawbuno haibada dum ma masana su gyan ta gani aduga hojik Bharatiya Janata Party na sanaribili lase every movement da every moment ta sarkar jina maithi bagi hiram da lakan hojiki poche dum pusalakani ba adudi state la leidi ba sarkar je chahi kya surage chahi taret henjala abane BJP ge adai center da leidi chahi kya surage chahi tara hela abane ba adudi center da su BJP leiba state da su BJP leiba double engine gi sarkar ne yamna powerful oiba double engine gi sarkar ne ba tauge tangamba gadi madugi loopholes to leire na moina claim tawre leiba taragadi karigi damakta madugi loopholes to muthat na nabagi damakta asuk sangraba chahi ji da tawbangam dri no haibsu achoba question amane ba masi aidi thamninge aduga ground rule ngakna hojiki leiriba suspension of operation de yauriba group se ground rule ngakna fajana chathan base masi sarkar sina tawbam thoi adu tawbangam dabida thaina gi hena blame game sanraga leibadi aidi manipur praja miyam na masi appreciate tawgani hena I thajade okay makhatana ekogi handak se
कांग्रेस की मरोइब लीडर अम ओइरिबा AICC की जनरल सेक्रेटरी अखोइगी ꯖꯥꯏꯔꯥꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁꯅ हंदक मणिपुर की इशूस याम क्लोजली फॉलो तौबा एंड एवरी टाइम एनी डेवलपमेंट जे मा ट्विटर दा अखोइगी ट्विटर हानगी हजिकने एक्स हाइबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मा पोस्ट गला कान मागी ओपिनियन अमा दुम सेट तौई हाइबा ओपिनियन जे नॉट जस्ट नेशनल मीडिया खत नतन मणिपुर की मीडिया मैम जो दुम सब्सक्राइब तौर कान मसी दुम अखोइगी तोंग तोंगन बा मीडिया मैम रिपोर्ट तौबसी ठेंगने हंदक की मणिपुर चीफ मिनिस्टर नंदी खोंगचत अमसुंग बीजेपी की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमसुंग चीफ मिनिस्टर सिंह की मिफम याव चटप मदमजिदा प्राइम मिनिस्टर उनग्रबरा हाइदना अहानबा अखोइगी ꯖꯥꯏꯔꯥꯝ रमेशना मागी ट्वीट अमदा अखोइगी खिदंग हाइदारे इनडायरेक्टली मोक तौबा हाइदारे मणिपुर चीफ मिनिस्टर दा प्राइम मिनिस्टर उनबा फंग्रबरा अदुगा प्राइम मिनिस्टर दा यूक्रेन चट्रिंगै ममांग अमसुंग मटुंग अनिसिग मनुंगदा मणिपुर इनवाइट तौरमब्रा लाओ हाइदना हाइबगी वफम खक लेके अदुगी ट्वीट चिगे इकान कानदना हाइबा तारे एक्स थारोप ट्वीट चिगे इकान कानदना प्राइम मिनिस्टर मोदी अमदी अखोइगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर 𝗠𝗔𝗡𝗣𝗣𝗟 लोइना डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमसुंग होम मिनिस्टर अमित शाह मखोइ मरी से सेंट्रल गवर्नमेंट अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल अमत याउदना 25 मिनट्स क्लोज डोर मीटिंग तौगी हैदना तोंगा तोंगनबा नेशनल मीडिया की न्यूज़ आउटलेट मैम फोंदोरपस थेंगने मसी मटुंग अमुक ज़ायराम रमेशना हंगीबो क्वेश्चन से फोटो दी कदाइनो हाइबो हंगसिने स्वाइदा अखोइगी मसी ज़ायराम रमेशना उनब फंगोयना हाइरमबदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर उनब फंगिबगी माना मसी की फोटो कदाइनो अम हंगपो ओइदोइरा अखोइगी कांग्रेस पार्टी की येंगदबसे कमाइना येंबे अखोइगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से सोशल मीडिया दा यामने एक्टिव होइबा लीडर अमनी मणिपुर की हाइरगदी अदोगे एवरी मूवमेंट बाना तौगिबा थबक थौरंबो ओइरो ईच एंड एवरी मूवमेंट खुदिमक से सोशल मीडिया दा प्रजा मियाम दा दुम यौहनबा लीडर अमनेबा हाइदी खितंग तौबदा दुम सोशल मीडिया दा हाइदी मयाम दा येंहनबा आई सी तौरी सी उनरी सी चारी सी थई हाइदी माना तौब खुदिमक से सोशल मीडिया दा याम एक्टिव होइजबा एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो सोशल मीडिया जे फजना सिजनबा अदुम प्राइम मिनिस्टर अमनेबा अदुना उनग्रे हाइना हाइरगा मसीदा मयामना क्वेश्चन ला इसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी उनगी फोटो थागलई अदुदगी श्री राजनाथ सिंह यूनियन डिफेंस मिनिस्टर उनबगी श्री अश्विनी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अदुदगी संबित पात्रा एमपी श्री जेपी नड्डा यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अदुगा श्री बीएल संतोष नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी प्लस श्री किरेन रिजिजू यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मसी उनब मयाम की फोटो दे अपलोड तौरेबा उनब हेक लोइबगा मिकु कांगदना अदु ओरगदी मयाम द लैनरिब डाउट से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर उनगरे हाइब तारगदी मसीदी अदुम बाय वर्चू मिपुम खुदिमक्ता लैब डाउट नि हना खल्ले प्राइम मिनिस्टर ग उनगिबगी फोटो से कायदा लैखरे हाइना हंगनरकपने अब क्वेश्चन से अदो सिक मतंग द तोंगाना चखरगा फरे उनरे हना हाइरे मीडिया दसु करी दसु फोंगरे उनरे हना फोंगरे उनब फंगिद्रे ना फोंगु जदुम यावगिदबदि नत्ते अदो उनरे हना सु फोंगरे उनरे हना हाइब तारगदी मयामना मणिपुर प्रजा मियामना हंगीसे प्राइम मिनिस्टर ना करीबु हाइरकपगे क्लियर कट ओइना मणिपुर प्रजा मियामदा थंबियु था त्राउंगा चथरबा था त्राउंगा हेंजलबा मणिपुर की इशू सिदा प्राइम मिनिस्टर ना करी अल्टीमेटम पिरक्के मणिपुर सिदा करी तौबा याय हाइरक्के नत्रगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर दा थोइबा थौदो वाथोक से प्राइम मिनिस्टर दा कमदौना ब्रीफ तौरमबगे हाइबसे हाना गोइदे अदुम कितंग तौबगा अदुम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना फजना फोंदोकपनिना हंदकसु प्रजा मियाम ना ngaira लैरिसे प्राइम मिनिस्टर उनरकपगी पाउदुनेबा मयाम ना ngairiसे करिगिनोदे होम मिनिस्टर अमित शाह ममांग उनगिबदा एयरपोर्ट हेक थोरकपगा अस मयाम नुंगाय पाउ म लैरे चिंगदना अमित शाह जी ना सेनरगनी अदुगा तंपाक्तना इना सेनरगनी हाइना फोंदोकियबा याम एक्साइटेड ओइना मतमदुदा खोजु तागियेबा अदु ओरगदी हौजिकसु प्राइम मिनिस्टर उनरुबगी फोटो याउदना कैमरा याउदना अरोनब कामदा मणिपुर ग मरी लैनना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ग फमिनरगा वारी फजना सानगिबो वारी दो प्रजा मियामना तानिंगी हाइबदुने आइना फोंदोक चनिंगबसे ओके थैंक यू वेरी मच इनरनी अदुगा अनिमक्ता हाइबा तारे despite of overwhelming support ama akhoi elected legislature singi maikhaidagi leiba NDA block ka India block ani tawna ki Congress ki ani jina ka mai pakhibani mai pakhiba ani jidagi mayam na yam kan expect ose India ki parliament moina piba akhoi performance yam fajarakani amasung as an MP moina moi yam responsibly thabuk torokani aduga head leibi issue sidu yam fajana deal torokani haidana mayam na panabani ahan bagi oina akhoi lok sabha gi president की address की vote of thanks ता
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯅꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯠ 9 ꯁꯦꯀꯦꯟ 65 ꯁꯥꯡꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯑꯃ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯋꯥꯏꯗꯂꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯟ ꯑꯗꯔ ꯁꯥꯏꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯔ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯦꯐ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯜꯐ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯁꯦ ꯁꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯂꯥꯛꯂꯝꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯛ ꯑꯋꯦ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤ a lot of questions were raised ngasi gi numit sida even Rahul Gandhi thagatli adagi then yamna mana aikoi gi address to matamda objectively address to gi mami tai kai happening karam karam take away point sing lai asi thongyo bofam outer ge honorable MP Sri Alfred Kangam Arthur mahak masa mag na ngasi pi gi ba minute 35 muk sang ba speech se each and every point mayam na Manipur praja mayam na yamne appreciate tawki aduda mana phaja phaja ba haibada chahi tara hen base khoi na hak ki man ki baat tar lai chahi tara hen base Prime Minister Sri Narendra Modi ki man ki baat khoi tar lai hojikti Manipur ki baat tabiyu haibane ba Manipur da lak piyu Home Minister su lak piyu Manipur ki baat tabiyu Manipur khoi kham theng na ware Manipur mai chae Manipur da shanti leitre masi laga Manipur da awana se hangbiyo haina haye ada bana yamna nungsiba statement ama thamba je kaino haragadi yengo tampakta leiriba aikhoigi maitei chinau sing tampakta leiriba maitei chinau sing se kangla tongbi lanba ngamdre kaithel manbi lanba ngamdre adudagi Churchandpur changjan bangamdre somda sugnu dagi hendok pangamdre palel hen bangamdre adudagi asomda ukrul rom da chat pangamdre hane yam phajana yaingong pupilan bangamdre hane adugi statement bo yam phajana marik chumna thamme ba ado mana kaino duda amtang ai gi was tabiyu asu wara ba mafam अखोई ऑनरेबल MP अनि से मणिपुर प्रजा मियामना huge margin da kahal livno haragadi madugi thajabdu ubagineba madugi thajaba MP ani sida makhoi ani sina Manipur represent tawraga chadhan bataragadi soidana maki Manipur praja miyam gi voice kholau se soidana maki parliament ta thamakani haibagi thajabdu neba tawrise madugi thajabdo manghan balaitana Oza Bimol nasu yam phajana marik chumna minute mapan muk pi ba speech da pigi at the same time ngasi Sir Alfred Kangam Arthur nasu yam phajana marik chumna pigi hoi mamangi Oza Bimol na pi bada core issue adu da haina ruling gi side gi yamna criticize tawgi core issue ai bu parliament prime minister na Manipur thausabi da je core issue ne ba Manipur na hujik thengnare be samasya thatraw nga hela basida solution purakna na ba hotna da se masi core issue ne ba instead madugi mahutta Rajya Sabha da chelaga Manipur da shanti leire school kare luhong ba tawre chathok sin tawre hana hairi do madu core issue na thai ba kawe habni da adu dang ai thamjage okay hojik rai sabagi ofam je muk panbiri hojik Congress Party na yam toina hangbo wangsi BJP gi MP sing na kari kari ngang ki ke habane du Rai Sabha da BJP na zu yam kana hairi besina ikoi gi amadi minister oigre aduga amana ikoi Rai Sabha gi MP oibane aduga Rai Sabha gi MP ikoi ningthol le semsana jaw ko side adum ma illegal immigrants gi matang da adugi mangasai border fencing gi matang da wafum me ama thammi haidana ikoi tadana hai aduga mamang da thamgi besu leire and ngarang gi dana amuka hojik sadari parliament session sida ngarang Ikut Manipugi MP Rai Sabha gi MP na Indo Lesha Masana job na thambi wafam je rehabilitation package ama musung Manipugi issues yam tun resolve to biyo habani ani jini maru point ni thambi atopa point amadana Manipur da irang je tam tam na safare aduna safara bani na sigi khudong chawala roga issue ji resolve to ba yagani habi wafam masu pali kari habani ngi matang je Congress ki wen irang safare haina aidi chinda khakta statement amoina I thokpadi masidi chumde hana khale safare haragadi practical oina Manipur laimai da ugadabani
मधुमक्तो ऑनरेबल एमपी राज्य सभा न उबीरमगनी है खले अदुना साफरे है लाउरगा पीस लेरे न लाउरगा लैमाइददी मणिपुर ददी केमता ताद्रगदी मदुदी आइदी स्टेटमेंट खक्तुना आई अपेनबा लेते है हाई हाइजनिंगे अदुदे ngasai अखोइगी पाबुंग यामबेम लाबनसु थंबीगिबा ऑनरेबल राज्य सभा की एमपी ना थंबीगिबा स्टेटमेंट दुगो मरी लेना पाबुंग ना मरिक चुपना हाइबिग्रे ना खाले मदुदा आइदी अदुम स्टक तौजगे ओके अदुगा अखोइगी हौजिक लेरिबा इशू सिदा कांग्रेस पार्टी की माइकैदगी हौजिक लेरिबा इशू सिदा करी डिलीवर तौखरगे हाइबनी एमपी अनि दिकारे अदु ngasi फाउदा करी डिलीवर तौखरगे हाइदना तोंगा तोंगा सोशल मीडिया साइट सिंगदा बीजेपी की अखोइगी स्पोक्स पर्सन सिंग देन बीजेपी की लीडर सिंगना क्वेश्चन हंगपजे अदुम अखोइ याम ततना ता इवन अखोइ पॉपुलर इसामक्सु एज यूथ लीडर मोइना कांग्रेस की लीडर मोइना मसे अवाई अखुम तौनबा सोशल मीडिया दे याम तोइन उइ मसिगी मदांगदे ngasi अखोइगी नोटिस वीडियो की डायलॉग की खुतांगसिदा हाइबतारे कांग्रेस के एमपी अनीसिना ngasi फाउबदा हाइबतारे करी करी अखोइगी रिहैब ता लेरिबा अखोइ सॉरी रिलीफ कैम्प ता लेरिबा मयाम अदुगा हजके लानसिगी मरि लेना कई तौखरगे ना वंग मयाम हंगइजे से करी पोमबी कांग्रेस पार्टी ना सिंस द वेरी बिगिनिंग ngamjaba thakta rajniti dol gi dolagi thidana dum manipur praja miyam gi work tawraga lai at the same time congress party gi level the national level da Sri Rahul Gandhi ji masa yauna assam gi nakraba assam gi mp Sri Gaurav Gogoi yauna parliament ta adukki mating manipur gi matang da pukhat pigi adudagi india block ta yauriba mps mayamna mahua moitra dagi hauraga mayam jina manipur gi matang da पार्लियामेंट निन्हनगिबने अदुना सुमरम ओरगा इवन प्राइम मिनिस्टर मरोन खितंग दोरगसु सेकेंड कुनसागी ममांग चहिद थोरखरिदने अदो हंदकसु मणिपुर की एमपी अनी न कैदौग्रगे हारगदी मणिपुर की एमपी अनी न खोलाव लावबदुना पार्लियामेंट मणिपुर की वॉइस अमो इन पुखतपदुना मरम ओरगनी प्राइम मिनिस्टर न लोकसभा दि कीदना राज्य सभा द चेलगा मणिपुर की मतंग द पनगिरबजे नलमद्रगदी मधु पल्लोय हन खल्ली अदुना Sri Rahul Gandhi ji masamak leader of opposition Manipur da ahum lag pirami karigino Manipur praja miyam gi awana hangbiraga Manipur praja miyam gi milu pirang du da saruk ya biramaga parliament ta hangra matung da parliament ta madu puthoga India sin matung na natana national international gi thak ta Manipur gi issues e mayam da acknowledge taweba masine ba opposition party gi achoba role hairagati okay matang sida ko popular na panbiri wafam simakta ko BJP gi makok thongbu luchingba including the chief minister aduga अखोइगे मिनिस्टर अखोइ याइमा मना याम कन्ना फोंदोखिबा अदुगा अतोपा बीजेपी की लुसिंग सिंगसु फोंदोखिबा जे प्राइम मिनिस्टर जी वा ngang हाइदना मणिपुर इशू द वा सुंगांग ngang हाइदना पाउथुआ कांदा मसिना पब्लिक की परसेप्शन हम सागला कांदा प्राइम मिनिस्टर सिना मणिपुर इशू द अमुक फो वा ngang हाइबा वाखलोन मा थाजहन की मियाम जे अदुनु हुमगा चखर कांदा हंदे के इलेक्शन से माइ पाकपनी तसेंग नुक्ति प्राइम मिनिस्टर ने रिपीटेडली हंजिन हंजिन मणिपुर की इशू की मतंग द वा ngang हाइदना थमी मसे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर नो वांगांग दे हैबा प्राइम मिनिस्टर ना साइलेंट ओरगा ले हैबा प्रोपेगेंडा अमा कांग्रेस ने तवे हैबदना अखोगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अदुगा मणिपुर की मिनिस्टर अना तौरिबा एलिगेशन जे मसिदरी करी रेस्पोंड तोबिनी यामना मैच्योर ओइना लेबाक की लीडर अमा ओरगा दि स्टेटमेंट आई थमहनिंगी मैच्योर ओइदा मोंगदा थमहनबा आई पामदे हंदकी इलेक्शन जिदा हंजन हाइरे अचौबा ह्यूज मार्जिन द माइ पा इसे प्रजा सिंगी थाजबदोननी प्रजा सिंगी थाजबदो हाइरिबा खोगी ऑनरेबल एमपी सनी सिदा पार्टी सिदा लेबिबगी मरमना प्रजा सिंगना मखोगी मैंडेट अदु पीबीबनी अदुदा प्राइम मिनिस्टर वा ngang de हाइदुदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमसुंग ऑनरेबल मिनिस्टर केविन पीडी ना ngang de ना फोंदोक त्रगसु प्रजा मियाम ने हेना खंगे हेना इदि खले ngang de हाबनी ngang de हाइगद्रो अदुने मन की बात तारे चही तरा हेना मणिपुर की बात बोलो ऑनरेबल हानगी एक्स चीफ मिनिस्टर पाबुंग इबोबी ने जो हाई दुनियाबा नंगी मन की बात अखोई तामन ग्रे मणिपुर की बात तो हुजी वारी साबिरो है ममांग चाहिए हाई के बदो मयाम जो खंगबिरंगनी नांगबन दबगी ने बा प्राइम मिनिस्टर ना हंदकी पार्लियामेंट थंगी बो वफम जिगी ममांग द फॉर 2 टाइम्स हाइबा तारे मणिपुर की मतंग द मेंशन तौखी अदुगा मसी की मतंग सिदा ममांग द अखोई की नुपी अनि फी थोंदबगी मतंग द उंतुंग मेंशन तौखी एंड देन पार्लियामेंट जो अमुक मेंशन तौखी बा लेरे अदुगे इवन रिपब्लिक डे जो मणिपुर की मतंग द पनगी लेरे अहुमलक मसीदा मसीगी वफम सी द बीजेपी ना अखोई कांग्रेस पार्टी ना साइलेंट ओय हाइदना हाइरिबजे मसी साइलेंट की वहनदोक से करीने ना अखोई तापीबे आई इमुंगदा
Hozik say is a mapam the lady. Egi among the problem to a haragadi, I do Igi among the Chatlaga Wahang Pahong Kamai Torino Kaidorino, solution Purakana Honaga Natra. Adoma Pamo in a Mata Kivra. Never. Other man of Wangi Bawada if Madugi non poxing Magi Toto to Tom the Betaraga, the Prime Minister Wangam Gadra have the Chobo question. Prime Minister na Madugi Matamdo the Ngangi Bawahido, Madudi Akakna Bapurup Amada. Some Naharaga Akakna Bapurup Ama, Koi Maite Kunai say, a Koi Maite Purup say. Yamna kainoto buyawari na tiko igise ko maitei se prithibi ge laimai da yon baneba madugi issue da khakta wangangi do maduneba prime minister mu oraga de as a whole jati bijati khaidana manipur ge yaifana na bagidam ko wangang biyoba mayam na prime minister da sauri se karigino mayam na honorable chief minister na prime minister unaru re haraga madugi proof and evidence khaki wana ta na prime minister na kari thama age haba mayam na taning is kaigino ai gi yum da haino fazaba ma haure ai friends mayam ma la enang gi haino je chaningi hena aina akoi bada hangugi ge na changre akoi bada hanguraga aina thoraga tumina mayam da akoi bana chawa hai jo haidaba chaga no jo haidaba kona mullaga chaw jo haida kem hairam da bi tumina chakragadi ai je ai ge friends sing dune karine na khandori ge ba adu dune ba unagre na di haire unari ba poto kari ge matang do unage have dune ba huji mayam na hangi se unagre haragadi manipur da kari prime minister na kari thaja pira age adu gi poto mayam da sengdok piyo haibane ba prime minister na wangang bada mayam ne hena khangi dune prime minister na wangang bada peace hanjale habduraba prime minister ge maru obo wahi se karai da peace hanjala ge habne da peace hanjale habe khudam changdam amta pibiyo ba peace hanjale ha ga khoi je freely movement to ba ya ga da natro sangbidan na khoi da piri ba right ne ba free to movement to buda khoi se ning tamba khoi da sangbidan na khoi da right piri ne ba manipur da leina ai samak se khoi kendra je sinthung ne chat pangam de ba maram di kangla tongbi gi forest ki leiri ba jaga si de lan bangam de ba tangkhai ma de khoi kendra se mai kendra oi ri ba masira ba peace lei hai se aduna ne ba mayam na khoi sauna ri se ado congress party na prime minister na manipur gi issue je sideline tawra leire wangang dre na hai ri se masi praja sing na ngangi bo wangang do praja singi thamoi de ichil da fauri ba mayam do khoina voice for the voiceless amoina khoi ngang bane ba aran ba de yumbam oira ngang ba natte ba asine aina thamjani base aroi ba wang moina aina popular da laksaning ba je congress party na prime minister kai gi laktri no haidana kan wang hangi ko even ngasi jo prime minister laktabi matang se mamang da jo ekhoi ojabi mon panji ba leire handak so maka alfred atharna prime minister laktri kari gi no na mupalle jayam ramesh su manipur gi chief minister na prime minister unaba matam da ekhoi gi prime minister do manipur da lakna bi invite to biram ra haire ado prime minister ji manipur da yam la haning ba ji congress party su phobi ba male and prime minister na manipur da lagadi congress party taram no pi gadra and again ani so bada congress party na kari sa to ge prime minister manipur lakpada Prime Minister Hanadi yamna BJP ge central leader sing je yam toina la ambani Prime Minister masamak se Assam da la ami Assam da la ga safari ga tawdana samu mathak ta tong dana yam tawram me ba ade Manipur gi chakwa thorangi project tu bu Arunachal de gi oina sangare ab Arunachal de oina sangare amne the remote control tawraga ado Guwahati dagi Assam dagi Manipur yaubai je just 45 minutes mukha ki oram gadra na khale na landraga di 45 minutes ki khak tu da lak pira maga Manipur gi awana hangaga party gi tokro party khaki khandabagi natro huji Manipur mai chak padabu Congress lai hogodro BJP khak lai hogodro Manipuri macha as a whole ne ba khoi so ise adu nantro June gi tang 13 2023 da irang hek horabagi mathangi thadu da honorable CLP Sri O Ibobi na luchingba Congress ke MLA sing na 15 days came to ru karigino Prime Minister Maru Oi Prime Minister na solid oiba decision na Manipur si da lobum thui hana haibagi na tro khoi Manipur da khorang na praja myam na ngai ne se Congress party gi to khroba Manipur da lairiba praja lakh kunthra khara henbasina the Prime Minister of India Sri Narendra Modi je Manipur da khongkap amatang khak oragasu Yuri Gagarin na matam amada Neil Armstrong na thagi laimai da makhong tagi bado adumai na tahanninge ba madu karam kan ta doino sine just one footstep amakak tabiyo sine yare icha sa ai la e mayam wari sanaraji haina mana thong da launa hangdok piyo habane ba adu khaktani Congress party khakki natte ko Manipur da lairiba praja lakh kunthra henbasina honorable prime minister nahak pu ngairi aduna Bharatiya Janata Party state ki lairiba singsina Vishwa Guru mapangal kanba honorable prime minister mathauna leiba yamna thongna fava mina
Chingthana baduma Prime Minister do Nelam Strong na matamama da Prithibi gi ahan boy na thagi lai mai da khong thangi do adumai na tha traunga gi matung sidam tang thangbira ga de na khawang na ngairi haina ai paujel pijari okay manipur gi praja puna mana khawang na ngairi adu congress na khara he na khawang na ngairi khawlang na ngairi abadane anyway